Mutito wa Ithagani na barabara iria twikanitie kuo nio gitoka gia kaunti cia Nyandarua na Naikuru, no riu gitoka kiu gitwikite gitumiro kia miitu iria riu iramba ngomongo barabara-ini na gubora ehetukiri na atwarithia a nduthi. Kuma Ngoriko guthi Ithagani njira iyo nio tuhuthagira kwaura, to njira iria itubati uko tukigera njira iyo biu ona ungienda ona ndungihota guthii ona wiyika, koguo riria kurite no nginya tungicoka njira iyo na njira iyo niyo ino gwati. Muthenya wa kiumia Ng'ang'a wa Chege ni ahithukirwo ni miitu akiuma Ndunduri agitemagwo na gutunywo nduthi yake, na riu akomete thibitari-ini nene ya Naikuru ari na nguraro njuru. Wakinya thaa 9 bara iyo ndungitikira kumiria muthii na niho tuthukumagira ni undu utigite atwarithia nduthi na wagagu munene, riu makienda thirikari ya kaunti ya Nyandarua guthondeka barabara imwe ya mukira kuma Ngorika nginya Ndunduri ni gukorwo ni nguhi na ndiri na ugwati. Gitiri wa hau harehaga thina muno ni undu wa forest iyo koragwo hau. Ruko county commissioner no arehe kikosi hau ugo kihingurirwo ho no ko ni NYS kana raneti imwe hingurwo hau tari kiria no ikorwo igituguna muno. Mabitha a borithi ona okora twika matirahe atwarithia a nduthi thayo makiruta wira wao ni undu wa kumetia mahaki, na uria wonekana akigeria kumauburania akaheo mikana, na muhiano mwega ni mwanake umwe wiriga kwariria andiki a mohoro mweri umwe muthiru na uria riu utangikinyanga tauni-ini ya Ngorika. Sasa tungeomba hii njia katikati tutengenezewe juu hata at least tukifika hata saa 11 saa 12 tupeleke at least tuwe tunapata mahali tunaweza pata unga kiasi. Juu hiyo njia ndio inaweza saidia sisi. Kiuria kinene kia aikari a Kanjuire wiyumiririe kanyarire Ngorika na Ithagani ni kia ni nginya ri makwagagio ni miitu kuri na andu aria mehokeirwo kumagitira. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.